Ang pag-ibig at kapayapaan po ng Panginoon ang manatili sa ating lahat. Lolo kple nutifafa si tso Mawu gbɔ la nenɔ anyi kple mia katã hafi míayi edzi MCGA ƒe dɔmenyowɔwɔ la dzi la, ake la míele miakpem hena gbedodoɖa atsɔ ada akpe eye abia Mawu ƒe amenunɔnɔ la, mina mia katã míado gbe ɖa. Mia Fofo Mawu nusokatãtɔ le wo tenuvi ɖeka ƒe ŋkɔme la, Fofo míele akpe dam hena mɔnukpɔkpɔ nyui bubu si nèna mí, ale be míate ŋu awɔ program sia ŋutidɔ to wò kpeɖeŋume la. Fofo, míete ŋu yi edzi gbe sia gbe le míaƒe agbe me eye míele fukpekpewo me tom le agbe me. Mia dometɔ ɖe sia ɖe míele kame tem, ɖe sia yi ne le afi ma. Ale be wò ŋutifafa naɖu dzi ɖe mía katã mía dzi. Dzidzɔkpɔkpɔ le míaƒe dziwo me gbe sia gbe. Fofo, nu siawo katã míenyi eƒe fe tso asiwò me. Atsɔ míaƒe vodadawo ake mí abe ale si míawo mítsɔe ke ame siwo wòvɔ ɖe mía ŋuti la ene. Miɖe kuku nɔ kpli mí le míaƒe kpekpewɔwɔ blibo la katã me. Míanye wò dɔwɔnu sue aɖe, ale be mía nɔvi amegbetɔwo woase le wo ɖokui me lɔlɔ la si nèna míese le mía ɖokuiwo me. Miɖe kuku kpe ɖe mía ŋuti. Fofo, ame siwo zãm nèle be woaɖe wò dɔmenyonyo afia mía nɔvi amegbetɔwo, Fofo kpɔ mía katã mía ta dedie eye nàyra ame sia ame si le kpeɖeŋu wɔm le program sia me. Míeda akpe na wò le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos ang manatili sa ating lahat. Isang magandang gabi Mawu po. ƒe ŋutifafa nenɔ kple mía katã efie na mía katã tso Filipi nutowo me. Míawo míenye Mawu ƒe hameviwo le xexea me godoo la eye míele míakpɔm tega to UNTV 37 dzi. Nemake mía ŋutɔ míaƒe yaʋalawo dzi Members Church of God International alo MCGI le Facebook dzi, nenemake MCGI channel le YouTube dzi. Esia nye MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ. Pagkakaisa sa bayang pinagpa
Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI o Miaou Members le fiesia mala. Miano viaro le klimi. Cho MCGI. Binangola chapter. Namiado bana. Nobduntu Carlos. Silawun. Nobduntu Carlos. Nakefie now la result tuma. Fie kuya Dania. Amesu kata le miak bom la miak pom awuji. Fie nami boko. Bagbagba mila akpedam na mau. Bemio hamia kpok kuma le MCG apa do menyunyu lama. Bapa mia mau pe kafu-kafu. Ino tu Dania to mau pun bana kpok mala nitem le mia no bato bodem. Lebe mia ana upe hiahiau. Aka no tu Dania cho MCG le risa afisia. Mido benami. Akpe no tu Carlos. Na makahana meno visiu kata para umabot sa ating mga kapwa-tao. At ganoon din po sa ating mga kapatid na nasa virtual audience. le Rizal. Salamat po sa inyong Amesiu dogoyi afima bawa demiano vya mabato bokla esiu na akaji klimi la akpe na mawu ba nyele klimi. Nufefia gbanto se jimia kwa aji sana enya nyapa didi bemiana miano vya amabato akpo gomala mala nye jesi sidi fia ba nye mi apoto Yesu Kristo po nusrovio la Yohanes pa agbala tabia to pipi blato po ana ina seye ye menami bena mi alop nya nyau sibe alesi maloami enela mi lo nya nyau nanamaka la esiama amukata wanye lebe ya nusrovio mienye na lolo la miadoma hena nya nyau kinikilalang alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay yung pong nusrovio la mi apoto Yesu Kristo siu anusrovi siu mi apoto Yesu Kristo khodemala pawu nyamesi wade apa sawoji sinye nya nyau lolo azo bijibe miana miawu ha mianya esia labana novi lolo la la mia pupuama eyenye nusi konlokopke wala mia fiam esia ni la gbagba jemna to mau pokpedenma mia kata mia awode eji eye ana mia no bia mboto na kpogoma la ama labana na fodo manyonyo sia se mau fiala eyenye mosiji nya azola ale se ngode fesoto ta va pipi ewo ana labana eya ma fa nu wowo nyenye wo mi le Kristo Yesu ma hena do mi wo sio mau jadodi bede mi azola wo mala ng paglilinis ng ating Panginoong Hesukristo, eye paglilinis ng Diyos sa kaniyang bayan na makikita ay ang pagiging masikap amanu koko koko yenye siwo Kristo kle mau la hena apa dukola eye nye ba wa kpo apa dukola la be pieto dubu hena nunyi wowo tito tava pipi ena amesi cho edokwi nada nyata bene ya khefode nyata akomi acho sejima o maokatama eye bene ya klodu kosi dua bevie le do nyuwo mala nuti hena yento dokwi yata duko sinya maun totola enya duko sisro alesi watu bevie le do nyuwo ma ukata ukpade wunia unu lo unia wu dawanya donu suyade bawatu eji adagbepa mau pelolo mau penyunyu epenublani gbokola litege Salomo lafadeka pipi ato elabena apetola pe domenyu apetola nyu eye epe amenubebela litege kple epen teƒe wɔwɔ tso dzidzime yi dzidzime míedzibe míawɔ to mawu ƒe lɔlɔnu la eƒe lɔlɔnu míedzibe míawɔ mawu ƒe lɔlɔnu eye mawu ƒe lɔlɔnu la míele gbeƒã ɖemee alebe mía katã mía nɔviawo la míawɔ edzi
nusi mawu jibe mie awo aba amesiwo pada unyo nuti ulwa unyo udu chesi mawu podomo nyonyo to miapa agbenono siwo wakpo be miele eji wong mawu ponu tiatewu ta ba pipi ade Filipito pe agbala mesme nyele agbenya lade asila si anyenye adegbe pupu pe nye meje agbagba jojuru o yata jojujenye pedo odene de gofiana la mouse bolama azon bemye asronu akpede mia nyongutila no domoto de kasi womnye le de kaya eyenye esi bibla la blo balolododo tawi ashike pipi andra amesi va amadaha nula dua nugbanana apetola eye apetola adu etepene po lamang sana ninyo at pahintulutan boba menye amukata ahomya pokosa ola eye nusimye chovela eye mi de kuku mi de monami bemye awo mya pokosa nuti dola eye esi enye bemye awo nyina nyana bi amato nukake anye jukame ne cho bekai na glo na subo kame na lo senye dodo domoto de kasi jimio mi khosa bemye aho nyawo nyina amesiama lati atota de pipi ewu yanti esi asinu popo le mia sila mina nyawo nunyina amesiama no be vieto na ahose to eye esi apa akpade nyebe nyana mi apogo mala mi apo selama khosa slemia si fesoto ta de pipi enyi na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. At ang mga kautusan, esi katuruan, binye bena nu sike amesiama wonala eye wa khocho apotola gbo eye kung hindi kagaya ng sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, bale so ngedi ena paulo ngo anana roma to ka ba pipi bi ato ang siyang menye amesiwo se asela onye amejojwe le maupo nukuma o bo wacho afia na amesiwo wa aselaji Kaya nga, kahit na po ang mga kaaway ay sinasabi ng banal na kasulatan, kung magutom, pakain yeta sapagkat ang kwa Diyos sa mga ne Kristiyano keto dolawu le kokyo ko nyanwa miana nududu la basesiwo de na kristo towa roma to tawie ba pipi bla ava yani tina wo keto dala awumla na nududu na chikola awumla na echi na awo esiela apojo ka hoho nufuda apataji katola na dola awuma ese onye na mibe miana nududui eno makau amesio menye miapa kato o mesio moko miapa kose o miaula maupa hameju minye dokwe mio miadabonami bem miau ya mia awo nuni jojo nyenye si bibla la blonami la eye ese nyebe mia de mia no bia ugbo mia no bia agbato ugbo nye wa tiatia o la amodoma o besenye maupo ni tiatia voto Yesu Kristo globa mesio nye no bia no chuklo nyonu wula wawe likli hele apatola pololo nuwom to tawie ba piku bla ato la bana amesike la fufu nye sile jipo kwa lolo nuwom la eye nye no binye nutu enye no binye nyonu kanye danye ha sile ditima le miama bowa womi novio Kristo novio la miaula mijibe
míakpɔ gome le eƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ la me. Esi be míekpɔ gome le kpekpeɖeŋuwɔwɔ na mía nɔewo me be míahe esia yi na mía nɔvi amegbetɔwo be míaɖi afia be Mawu medea vovototo amewo me o. Woŋlɔ esia ɖe dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ ta wokpekpe 34. Eye Petro ke nu gblɔ bena edze si le nyateƒe me bena Mawu mekpɔ ame ŋkume o, ke boŋ le dukɔ sia dukɔ me ame si ke vɔ̃nɛ eye wòwɔa nu dzɔdzɔe la, eye Mawu lɔ̃na, eye dzea Mawu nu, eye Aƒetɔ la vɔvɔ̃ abe ale si míexlẽ ene alo gblɔe na mi enea. Nyagblɔla ta 12:13, nyawo katã ƒe taƒonya be vɔ̃ Mawu eye nàlé eƒe sewo me ɖe asi, elabena esia nye amegbetɔwo katã tɔ. Mawu ƒe se si wòna amegbetɔwo la, ele eƒe dzɔdzɔenyenye la me, si wogblɔ le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔeawo me. Ye ta míele miakpem be ƒe dzinuwɔwɔa ƒe ŋkeke etɔ̃a gbe la, míɖe kuku na mi, miɖe mɔ na mi be míagblɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋutinya na mi le míaƒe MCGA ƒe dutoƒo xɔsemesẽnusɔsrɔ̃ me. Dzinuwɔwɔa ƒe ŋkeke etɔ̃a tso ɖa Filipitɔwo ƒe gaƒoƒoa nu, gake le Ghana ƒe gaƒoƒoa nu anye ŋdi ga 11 me. Nye nyagbɔgblɔ aɖe li be nugɔmekuku vevie kple hiahiã la wɔnɛ be amewo te nya nanewo, ale si ame geɖewo wonɔ dodokpɔ wɔm ta la, ewɔe be woɖɔ kuxe geɖewo ɖo. Gake la ne míabia dzɔdzɔmenutinunyalawo la, ɖe wòle eteƒe le dzɔdzɔme la nu be amewo na awɔ dodokpɔ woaɖo nu geɖewo akpɔa, eye nu ka wòdze be míawɔ le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea ƒe nyawo nu yina míase esia ɖa. Nogblɔ nu ka eye nu ka tae biabia siawo enye nu siwo míebiana zi geɖe le nu siwo le dzɔdzɔm le mía ŋuti la, ewɔnɛ be ame aɖewo dinɛ vevie be yewoanya nane nyagbe si nye nunyanya tsitotsito la alo nugɔmekuku tsitotsito la, wokpoe tsyɔ Latigbe me si nye curiosus alo si gɔme enye ale nakpɔ ɖokuiwo dzi alo nanye veviedola. Esia sɔ kple Latigbe si nye cora alo beléle alo dzikpɔkpɔ. Esia enye agbenɔnɔ ƒe vevienyenyewo dometɔ ɖeka ne va míaƒe susu ƒe nugɔmekuku le nanewo ŋuti la me. Nugɔmekuku tsitotsito la enye nyagbe si le amegbetɔwo ƒe nuwɔna ƒomevi vovovowo me, eye enye nane si le mía me, eye yete tso ɖevi me ke la, akpɔ be ɖevia le dzɔdzɔme la nu la, ekua nu gɔme. Le mía ame ɖeke gome la, nanewo li, nu sia wɔa dɔ le mía me, yeta míete ƒoa nu, bua nu, zɔna tso míaƒe ɖevi me ke ɖe míaƒe nugɔmekuku tsitotsito ta. At kung ang ating curiosity state ay numekpɔkpɔ sia awɔnɛ be míete srɔ̃a nu tso nu yeyewo ŋuti, eye nu siwo nyo vevie la míedzina be míaku egɔme. Esia la míaƒe susu ƒe dɔwɔna ye wònye, eye ne míele esia dim be míanya la, míeyia edzi wɔa numekpɔkpɔ tsitotsito tso eme. Esia enye nane si woyɔna dopamine. Esia ele wɔa dɔ le míaƒe susuwo me. Ke ne míele nane me kum eye míekpɔe be edze mía nu la, ekema edzi dzɔa mí. Numekpɔkpɔ tsitotsito la enye nane si le vevie ŋutɔ na amegbetɔwo. Esi nye susu ene siwo tae wòhiã. Esia enana míaƒe susu wɔa dɔ nyuie. Ame aɖe si le nugɔmekuku wɔm si geɖe la, edia do ŋuti na eƒe biabiawo,
yeta ko apa susu no anuto enana ba nyete kwa susu ye yiwu alo adan da ye yiwu ne nyewa numa poko chito la nyapa susu do ajesi nu ye yiwu eye wotem danu blela anu tinwi ha enana nyapa khekhe akpokpo la nuwo na pomo vivu me kple nyapa do da asiula miega kpɔna nene ƒe numawo siwo ame geɖewo wometeŋ kpɔna dziasi o eye eɖewo hã enye be ena míekpɔa dzidzɔ le agbe me. Ame si wɔa nugɔmekuku tsitotsito la ekpɔa nu yeye zi geɖe si wɔnɛ be dzidzɔ nɛ. Ne ame aɖe nye nugɔmekula la nyaka Biblia la gblɔ tso ame aɖe si biabia geɖewo le esi wòbiana abe ɖevi ene. Numekpɔkpɔ tso nu siwo le dzɔdzɔm la ŋuti vevietɔ. Ele be Mawu ƒe nyawo nadzɔ míanu le nuwɔna siawo me. Ne míenye kristotɔwo ne efɔ ga ene la ele nuku lege ɖe nu siwo le dzɔdzɔm le ɖokuiɖo ŋuti la menye to nyadzɔdzɔwo me ɖeɖe ko o alo ame siwo ɖe to ɖe wo la ŋuti ɖeɖe o ke boŋ le xexea me godoo lae. Ne dɔlényawo va la ele wokpɔ kple nuƒomevi vovovowo yeta ɣeyiɣi sia me la kristotɔ vavã siwo se Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la gɔme eye wokpɔa nume tsitotsito la edze be wòadzra ɖo na dɔwɔna sia enumake. Eye míele mia katã miakpem ale be mia katã miate ŋu awɔ nugɔmekuku asrɔ̃ nu ale be miate ŋu ase nyaƒomevi vovovowo tso kpikpi siwo zã míele la nu, kpikpi siwo zã míele la me. Esiawo gblɔ Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la le na mí. Mia alike eye mia asubscribe na míaƒe MCGI channel la eye miame na amewo elabena nyaƒomevi vovovowo le afi ma. Nɔviŋutsu ele channel le afi ma woƒo nu tso nyaƒomevi vovovowo ŋuti. Viɖiowo le afi ma si miate ŋu akpɔ. Esiawo la hadzidzi siwo le afi ma si ado ŋusẽ mi hã le afi ma. Míele mɔ kpɔm be miate ŋu ama esia na amewo. Ɖewohĩ ame aɖewo siwo li kpli mí eye woate ŋu aɖo dzi ɖe mía nu alo míate ŋu agblɔ míaƒe kuxeawo na míewɔ xɔlɔ̃ kpli wo yeta míewɔ dodokpo aɖe be ame aɖe nanye xɔlɔ̃ nyuie la nu ka ŋuti wole ŋku ɖo eye mina mía ase woƒe nyanuɖoɖo la hã. Nenemake míatsɔe asɔ kple nya si Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la gblɔ tso xɔlɔ̃ nyuie ŋuti. Ang sikreto namin yung sa ano namin, hilig. Kasi yung mga Míaƒe kaibigan, nuɣaɣla si le afi ma la kumare may kaibigan ako, mahilig siya sa isang hilig ko. Doon kami tumatagal ng relasyon namin. Kasi nagkakaintindihan kami, nagkakaunawaan. Ang mapapayo ko para maging isang mabuting kaibigan. míese mía miawo gɔme eye Tapos, kung ano yung nuxlɔ̃menya si mana be amewo nawɔ xɔlɔ̃ nyuie la eye nye be míanya le si míazɔ kpli wo. parehas mapagnawa, ganyan.
alaba na nya nu goma sela mia chui aka mia kpo amana mia miau eye mia kpede mia miau nuti aba kholo nyi enela alaba na nya domanyu to na do jide mia miau nu sile mia sila na novio na kpo goma la ama alo nu sio matum na la nu sina sel do kioma a khoji asa ateng aglo nu se nu sile jojom de jiwla ne eye ha agble nawo bajiba ma akhlonu wo ba wavu amana oniawu na kukhia de lila mi pede mi anu nuti mi akhlonu mi anu ale mi ateng ato ame oda anuti abe novio na kukhia de matun la blene mi ateng anu anyi etepo na didi de alese mi wa de mi anu nuti amade kama wa na kala babama o nusia nusila asinyela elebe mana ihe na kpọgwụ mele eme eye gawula elebe hose na nom yesile mawuma elebe na wonwi nawo na chode le eme nawo elebe na awo kpekpede nune na biata ase ado adangne ne onyebe kukhia deli lupe agbenono ma na do le asiu na le womla ane ye ha mon popo jelesi esi ateng akpada wonuti maganya alakpanu wala o gawula le mau vovona nomo jelesi do ejide mau nuti la enu ateng aje ejinaw esienye nuwa glasi la fima nanyi ya ma okwenye amerikasi ateng akpada nchu eye mag jelesi nele gbogbomola na sang la gbogbomola le mau po akpajila anu lanyo Merong mga kaibigan pagka merong kailangan. kholo ado lila Pero merong wonya kholo esi wonya nana chu asium ang tawag doon, may ka kholo ado ha ulia bibla yoba friends in need are friends indeed. kholo sile hiama kliwola Yung kaibigang enya kholo vava may kailangan ka. kholo vava la Merong anu na nu la asiu alo na nu hiawo kaka kholo ade halia gipit ka, wala ka dako kasama mo ola abe na gama la asiu gama nana kama la asiu ohala oli klio kaka kholo ade lila doko wonya kholo la esima ojibe abia nucho asiu ma alo na gala asiu nyakli lododo tawi ana kikibla aba ang natural yung dukha, pag dukha ka, kahit kapwa mo dukha, galit sa'yo. Pero yung ikang mayaman, maraming kaibigan. Bakit? Kaibigan, pera ang gusto nun. Kaibigang mapapakinabangan ka. Ang tunay na kaibigan, yung hindi nakikinabang sa'yo, pero kaibigan ka pa rin niya. kholo vava la Yun ang nakasulat sa Biblia. eli klio na nya ihyato maglodi o Panoorin naman natin sa pagkakataong ito ang istorya po ng pananampalataya ng isa azom minamya kpo sa Members Church of God nya novio dumotora kapa osanutinya sa pagiging isang suwail na anak ay nagbago ang buhay eya simula nang
esi wonye cha wonye vimado tola efe agbenɔnɔ trɔ le esime wodze Mawu ƒe nyawo sese gɔme. Mina míakpɔ eƒe nutinya la le míaƒe xɔse ƒe nutinya la me. Isa po akong Katoliko dati. Di ko pa nakilala yung Tsala Diyos. katoliko tɔe menye, nye menya Mawu o. Mebua susu be Mawu la lakpae eye nye nuwɔnawo va le gbegblẽm ɖe edzi. Meta nɔnye bena ne menya wòado kpo gakɔkɔ nam la, mewɔ nu gbegblẽ geɖe ŋutɔ. Menye vi maɖoto na dzinyelawo. Nye menya Aƒetɔ la le ɣe ma ɣi me o. Nye menye ame maɖinuwo. Meto fukpekpe geɖe me eye esesẽ hã be maɖe asi nye nugbegblẽ wɔwɔ nu. Mewɔ nu sia nu be ayi edzi. Mewɔ gbɔdɔdɔ kple nɔvinye ŋutsu ye mebia be ɖe Mawu li vavã ale gbegbe dze be nye menya be nɔnye la ele dzidɔ lém o. Ga ɖeke menɔ asinye le ɣe ma ɣi me o. Ewoe be medo gbe ɖa ne Mawu. Esia nye ɣeyiɣi gbãtɔ si medo gbe ɖa ne Mawu tso nye dzime. Megblɔ Aƒetɔ, kpɔ nublanui na mí. Na nɔnye mɔnukpɔkpɔ be wòanɔ agbe. To Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ kple kpeɖeŋu me la, ewɔ nu si mebia la, nɔnye kpɔ dɔyɔyɔ tso eƒe dɔléle me. Ewoe be metrɔ ɖe Aƒetɔ la ŋuti ake. Ɣeyiɣi aɖe va si me medo go Angus ƒe tɔɖiayɔvi míedo go eye wògblɔ be di nɔviŋutsu Eli le blemamɔ la dzi eye program sia kpɔkpɔ dzɔa dzi nam. Ɣeyiɣi aɖewo la, zã blibo la katã mezãnɛ. Le dziŋetɔ megbe la, wobe míase dzoteƒe xɔsemese nusɔsrɔ̃ eye medo gbe ɖa ne Aƒetɔ la ke be Aƒetɔ kpɔ nublanui. Medzi be mage ɖe eha vavã la me. Kpe ɖe nutinye be madzi takpekpea. Gbe ɖeka la, metso sukulu gbɔ va. Menɔ nye hadzidzi nyui aɖe ƒom. Ɖe nènya nɔviŋutsu Elia? Megblɔ be godo. Megblɔ be papa ele MCG la me. Megblɔ be míayi egbɔ. Esi meva nɔviŋutsu Angu gbɔ la, míeƒo nu. Egblɔ nam game la nyo elabena wole dzoteƒe xɔsemese nu srɔ̃ ge ate ŋu awɔ ɖeka kpli mí etsɔ si gbɔna efie me. Eye ekplɔm va ƒuƒoƒea me. Eye hafi woakplɔm va afi ma la, mekpɔ MCG ƒe dɔmenyowɔwɔ la. Ema ye dzidzɔkpɔkpɔ gaɖo menye ake. Megblɔ be Aƒetɔ akpe na fofo be nèyɔm va eha la me. Elabena dɔ wuam. Esi mekpɔ sia le MCG ƒuƒoƒea me la, wona nuɖuɖu ame siwo menye nɔviwo o. Ame siwo tsi kɔ le wowum, wona wo tsi wonɔa. Ɖeɖe ƒe numɔwo katã ta megblɔ be akpe geɖe na wo. Esime mese nufiafia nukeke etɔ̃ megbe la, nye numanyumanyu wɔwɔ megava li o. Megblɔ na Aƒetɔ la be meɖe kuku kpe ɖe ŋutinye. Medo nugbe be nyemaga awɔ nye mɔ, nyemagayi nye mɔ vɔ̃wo dzi azɔ o. Etɔnye eya nye ame gbãtɔ si xe mɔ nam. Egblɔ be míawo ɖeko mi le abe ame siwo le ANC la me ene. Kristo dzo le gbɔwo xɔxɔ. Esi ne ye dzi le subɔsubɔ ɖɔli ta, nɔnye gblɔ be ɖe asi le eŋuti eya nyateƒe la dim wòle. Viwoa megagbɔ va aƒe me le aha nom o eye le nufiafia sem. Etɔnye yi edzi le fu ɖem nam gake nyemeda ƒu o. Ɣe ma ɣi mexɔ se blibo la katã eye
Nusa da tumanya. Da ko nak mau, boda mau citanam. Sebab ko mau cida ta vola. Magbanto si da funam la, ayanya nya loloto, bevieto honyo. Boda magbada ntinya. No pembemano aha magbana naun maka magloba nyamagala hanum azo o. No nam sigala maglo nyamagan yo siga azo o. Na vinyo do nya ko sa po vava. According to Deepweb, ang Panginoong Kristo ginawa lang para maging matino ang tao. Pero wala O globa Yesu la nusia ko mo la ba wa tro amo bo na agbami bo mau mali o. Akanya nya malodo ko nyamaji o. Magloba se nyi titia ba mal nya ko salama da asi. Tu mau peperan pelun popo mala punya moto do moto daka. Tonya sihat tia yunya mala agad halama udah mau citane apa jini bantu nonya ha ita jira joyom to ya ta minamnya yi eji no bio to bobo yometi tiu chu ababu bo hala ni gabu mokpopo o ina ba isenia susu ba mauli aya bale so blon ena ba besike adu jivasa nu wula pokoko o yina ba nobne tu jun for doria esienya nyakosa panu tinyala akpena mau. Sa atin namang isinagawang social experiment, anong gagawin mo kung makakita ka lang La sa miapa duduk po siumi wo la jutuku alo la amahau dumala ne biaba nuka na ona po amachichiada ko agbanda eta eye ojibe ya achomo minamia po nusi miano bia mgoto wo. Salamat sa Diyos. Siyempre, pag may nakita ka ng matanda o buntes, nahihirapan. So, kung ikaw naman ay, ibig sabihin, nasa puso mong tumulong, hindi mo na kailangan magdalawang isip eh. So, parang nag-ano yung sarili ko na, alika na nay, Na akita po tayo. amachichiada la wojima bena pada nula. Mana wala bena adli magbali lila anu magbaba dada va la bena pasila sila asya pene aye jiha jom ala ba ama avado hava pada mianti. Siyempre po, naawa po kami kasi nga po matanda na po, wala pa pong kasama. Kasi niya pa po kayo yung mga Godo apa nu wonu blanu nami ala ba eti amada kamali amada kamakulido o. yung lolo ko po, kaso po nabubuhay pa po siya. Yeta Lagi ko po siya tinutulungan. Kunyari po, magigay po siya ng tubig. Lagi ko po siya penada anu mamanya hanuti na chikugala. Kulang po para din sa mga kabataan ngayon, kahit na sabihin mong matanda yan or pilay or ano, yung wag na kayo mag-isip na kailangan pa ba tulungan to o tingnan muna. Automatic na lang Sovyo kung yung tao at medyo hirap, tulungan na natin.
Nami kpo amado nanamala amala sasenela ganam ya chima bela anuche minam ya kpada anuche numaka dede jibo wakpada yengwa minam ya kpada anuti Tinayaan nyo na lang. Utos na yan ay. Ano? Oo nga, ayaw mo na yung kalasa. Yun nga po, pauwi na po kami, tapos bigla po namin siya nakita, naawa po kami. Kaya sa jibo miya yide afama eye mi pe ta epo nu wonu blanu na mi ye maglo mi kpada anuti di po namin pinapansin kasi po naaawa po talaga kami. afa nu wonu blanu na mi amachichia Ay, salamat. Doon lang sa kabila. Salamat. Bilisan niyo naman. Alalayan mo si Nana. Saan po kayo pupunta? Saan po kayo pupunta? Sino po kasama niyo? Sa pilar lang ako. Pero po, Tawag na po kayo ng umiitil lang ako. Saan po? Po kasi nahihirapan po, na-concern siya naman po pag alaba binye be nye jijinya da funam na nye makpada anuti o miela bu bwada ka wom o minam yakpada dadasi anuti alaba sasane maganda po na tumutulong tayo sa ating kapwa kaysa po na hinahayaan po natin siya sa isang tabi na madaming anyo awu bem yakpada miano bya ngbato nuti u bem yada asila wonuti be wano afima iwacho agbangada ita minam ya awo papada na yihia Hindi ka sana natawid? Natawid po kayo? Pakisulong. Natawid po kayo? Natawid. Salamat sa Diyos. Tara na eh. apa nak mau Dito. Dito na lang sa kanto to. Dito na lang. Okay na po yan. Naano kasi ako eh, kumbaga parang ang dami nung dadaling niya, tapos wala mo lang siyang katulong. Tapos patawid pa, marami sasakyan po kaya. Yun po, hindi ka nagdalawang isip na tulungan. labana ebe ya chomo ma amara kamala papam da anuti o aba dada ana aba mama anala Pero syempre, bukod sa matanda na, ay pun awon blanu to namyak pada anuti o namin siyang magbuhat. At parang, esme kuibe amachichi unye tala dik pada anuti laba nyaha manovovon naman natin kailangan ng merong kapalit. jijom denu simi wolata nye hianana kabo achodo etepunami o Ipakita natin sa mga kapwa nusiko nye hianye be afika kenya yo tayo sa iba. inamia di fiat nyano bi amagbato be nye hianana kabo achodo etepunami hafnya pada amada kan o Natawid po kayo. nye majibe machomwama Pumila kasi ako dito sa
pilanan namin sa tricycle. Nakita ko yung matanda nahihirapan. la bena Ano yun yung mga gamit niya? mien miawo la keke mienɔ kuku le afi sia mekpɔ nyɔnua be etsɔ agbãgeɖe ɖe asi eye mebie be afi ka yim wòle. Ale be matsɔ eƒe akpetiawo akpee, be metsɔ eƒe agbawo kpee elabena nɔnye hã etsi eye nyemedzi be nɔnye la natsɔ agba geɖe eye ame aɖeke makpe ɖe enu o. Ye ta medzi be amewo nakpe ɖe eŋuti ɖo. Medzi be matso mɔa me makpe ɖe ŋuti o sia. Nakita po namin siya, marami po siyang... Miawo míegbɔna emɔa me tso ge eye míekpɔ nyɔnua tsɔ agba geɖe ɖe asi. Ne atso mɔa me womakpe ɖe eŋuti o la, aɖe fu nɛ eya ta míekpe ɖe eŋuti ɖo. Ekpe ne míawɔ kpekpeɖeŋu la, naneke mabu ɖe mí o. Ɖe míedzi be míakpɔ ɖeɖea. Wɔ nu nyui. Nyui siwo katã nate ŋu awɔ la ku egɔme eye esia nye mɔnu si dzi nato awɔ nu nyui nu katã elabena ese aɖe li ede la nye ese alo menye o. Nu nyui aɖe li Mawu le kpɔkpɔm ede la le hame alo mele hame o. Ne srɔ̃ nu si nyo eye ne le ewɔm la godo kaka ɖe dzi le asiwò nɔvi gake godo ekpea. Mɔnu nyui aɖe anɔ anyi ne ele nu srɔ̃m eye ne le esem ele edzi wɔm gake abe siwo mele naneke sem o la woate ŋu anɔ se dzi wɔm gake mede xoxo o. Mawu adrɔ ʋɔnu sia gake ame siwo se nya la eye miele edzi wɔm la viɖe geɖe li na wo. Nu siawo katã la le wɔwɔ ƒe akpa gome susuate le hame. Mawu gblɔ le Galatiatɔwo gade kpikpi ewo be eya ŋuti esi asinukpɔkpɔ le mía si la, na míawɔ nyui na amewo katã ke vevietɔ ame siwo le axɔseƒea me. Mikpea esia nye Mawu subɔsubɔ ƒe taɖodzinu. Zia le si mɔnukpɔkpɔ le mía sia, na míawɔ nyui na amewo katã ke vevietɔ ame siwo le axɔseƒea me. Nu sie wòdze na mí be míakpɔ nɔviwo. Nyuiwɔwɔ afi me míaƒe ɖeɖekpɔkpɔ le. Menya se o gake ne le nu nyui wɔm la, Mawu atso afia na wo. Nenya ese eye ne le edzi wɔm la godo akpɔ ɖeɖe. Eye le akpa sia gome la, Mawu ƒe hameviawo kpe ɖe wo nɔewo ŋuti ale be woade mía nɔvia amegbetɔ aɖewo gbɔ le Rizal nuto me eye wo dometɔ ɖeka la eli kpli mí le afi sia. Mía nɔvi siwo le afi ma, togbɔ be mía nɔvi aɖewo le afi sia le kadzi kpli mí la, eɖewo kplɔ nɔvi ŋutsu Benedict ɖo be woayi Rizal nuto me. Nɔvi ŋutsu Benedict leke efie na wo. Efie kuya hena ame siwo katã kplɔ mí ɖo le MCG ƒe dɔmenyowɔwɔ dɔ sia me. Kuya abe ale si míenɔ tsa ɖim míawo kple mía nɔviawo le Rizal nuto me afi sia la, ke mía nɔviawo kpɔ ame aɖe le afia eye wokpɔe be enɔ nudonui dzram. Eƒe ade nye sia eye le eƒe nyanu la, edza nuɖaɖa gɔme ga ɖeka le ŋdɔ me eye yi ya ɖo ede zaga anyi alo zaga 7. Nu si dzram wòle la menye ye ŋutɔ toe o.
po yung mga bote, iniipon niya po ito at binebenta niya. Yun na naman po yung pinagkakasya ng kanyang pamilya para sa araw-araw na pangangailangan nila. At swerte po dahil pinuntahan din natin siya nung hapon, kuya, marami pa siyang tinda pero sa awa po ng Panginoon, binalikan natin siya. Uzana na fuma. Yes, mamie vala. Kuleva mia petepe siala la bana chino jajam ta. Mi kuleva mia gbo afisia alo tepe ya. Alebe wa mia aponu fli. Toma pon blanu popo mala esi odra nuda drau katala akpo peso alofa anadeji kakamanye beshagbe onye oyi yadola metendra na akata o yetai amesio kodwanela achona ganao efienao. Tama po ba yun, Aling Julieta? Opo, kuya. Pagka po na ipaubos ninyo yan, magkano po bali ang inyong magiging maiuuwi na kita? Ngayon po, binilang ko na po yung kita namin sa kayong i-remit ko pong pera doon sa may-ari ng... Netendra asyo katala humane miena po vide. Akpala nemidrela nyepona peso alafa ava. Yeta agbela wo npopo anya alafa ava blanc ton alo nenamai nyamenni amenni na la doawomna vinyola onto ojivi alo pomala osi oha ahadala onya amesili pinfiala eyi yado malama kwa doonao laba kpo afoku egetu dipoko avaliaji eye nukugbane dinyoha bojiji botu bonya yeta nyama vakwe la apama le viola la apama mema wa kala asronu tulanya ha sinya yaha achivo huku ala konji yo apano Julieta ba agbapon ko kana se akbodo mala ni jibe nusine hiala nya awo koda ngada nawo nyenye mawpo hamadio eye esenye mepo jihose be mepo dodasi onyeba miawo nyina miawo bia magoto nyanya do nusuade alaba mawpo do manyonyo na adagbo bena teng aza asia laba na aze hena ogbesha gbepodowo alaba teng akpo nana hena wozazao nyana opeso akpe aton mala susumba aten aza asia hena wodowo bia kuya esia asogbo nto yo akpe gadenawo imala mokpombe alla de asi akpo ata azando wa atrawo wo ajododui eye le Rizal afimala nyapa takpopo gadawo la afima MCGI ne naneli nyatung awa akpada nyanuti kwana miele nyapa subo ma katoliko to na nyehala atung ayida nyapa takpopo ma afima le queen apo agbako musi nyatung awa akpada nuti wala nyanula bukas po ang ating mga coordinating centers
Sa lahat ng ating mga kapwa-tao, hindi man po namin Mijibe mia nyebe mia pata kpekwa wula mia punu la anu tina mia na bia mbato. Tugbobe mia la mia subo ma ola. Mia nya mau po do nu siade. Alebe mau po do ma nyonyo na de mia gbo. Agbela nunana siade la mia sinao. Sinatem azan na wugbe shagbe po zazao. Asiklo hama ople face mask. La miasi bibla ha la miasi now. Mi biacho asuba na wo bibla la na ko mi pa program la UNTVG. La mi pa ya bala woji. MCGI channel aji besu swada na su asiu. Ena nusi. Uom miela. Isang sakong bigas po para sa inyo dyan. At meron na rin kaming food pack. Ilan po ba ang dadatnan nyo sa bahay? Molu kutukua de mal afima. Isa lang po ba ang kasama nyo ngayong dadatnan sa bahay? Nyama nila apoma aba amada kalo. Apat. So ilan po kayo lahat sa bahay? Mamia yovi anala bonya. Yeta nakata amana niyo minya. 8. Sige po. Ninya aklama enyi. Para sa 8 na Akama nya anami nududu. na rin po sa inyong gastos ngayong araw po na ito. Alaba fiensiala. Namin kayo sa inyong pag-uwi para po naman hindi kayo mahirapan magdala po Teng adunu. Aling Julieta. Sana po ay makatulong po kahit na papaano. Alaba ama masa sanami. Majibe waklo ay apame. Malamok pomba nana suesiala. Ateng akpada nyanuti. Nyaminya mau paham biu. Nya aduk badana mau bawajom nyanu besyaba. At laging magpasalamat sa Panginoon dahil sa kanya po lahat. La nefa besyaba po wana lama. Ganam yang bedudu apa nak mau. Laba ya magboy. Numisio kata sumia silacho. Ye miau do nu suara kominya nak mau. Laba po do manyunyu na de nyagbo. Akpe na monu pokosia. Mida kuku chek kemi. Na wajaba mida funao. La wonu da drama. Hala mokpom. Be atem aza asia hana miapa nu jadrau. Akpe nao apa no Julieta. Bagbiagba mala akpe dana apa tola. Evalia hana miau kuya. Salamat po sa Diyos. Bada akpe garanau aka. Maayos naman po ang inyong kalusugan. Akpe na mau apa no Julieta. Wala po kuya. Malakas pa po. Ay, salamat naman po. Salamat sa Panginoon. Di maladalam uwa. Maayos naman po. Hindi naman po malabo pa. Wonu kwede. Di ma chichim uwa. Madrona gampuya. Sasalamin na po kayo. Sige po. Kasi meron din po tayong digital clinic kung sakali meron po kayong problema sa kalusugan o inyo po. Na ejib na wala masa la fudam na wala atem ayom nya pa dokitawo esia fine kada kama hi nya no visula afimala wana nya nusigonya na limia awa kwada nutiwala nya amesu na yo apotola na yirawo. Salamat po Aling Julieta at magandang gabi po sa inyo. Akpenawo efenyi boko nawo. Nabino to Benedict. Akpe gada kuya. Ganun din po sa inyo. Efiena nakata. Yes, Brother Benedict. Pero nabino to Benedict. Alam natin yung luha ni nanay ay Akpena mau. kasi sa experience din Nyebe efa avifa fola jijo popopo avifa fa onye.
La banusio memia mitua. Nyano bia mabatok gado hauli. Wala fukpam la agba mababa. Na iya nana kaman la asiwa dra ola. Ay nava chana anganula agbama adra. Alo nubagbao adra. Yeta akpan amau ba novio la nyasi la MCG alama. Mau papadan mauda la siafia nam nyano bia mabatok. Labuwa sila udokima mau pa balana matu nyano visio la kapenda unyo nutilaji. Majiba mabia alon kuya yovia sila nudran kulila sima alak bakpanda anti elaba ayada dela mateng awi o sa kanilang pamilya. So salamat po sa Diyos. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa MCGI dito po sa Binangon. Utang pon alisi apono sewa do e yemyano viola miabol afisia siwa yeji ano nunyuwong yang masikap sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, MCGI. We are proud MCGI. Kuya Daniel, we love you, we miss you. To God be the glory. Okay po, balik po sa iyo kuya. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Salamat sa... Apa nak mau apa nami novio visu la rizantoma la mesu le klimi la akajila afisia ni eji ano balamna amu ayimia ayi ka plalaji nya yeji ano ko koda mi ano bia mabatonti nuka kama tumye la agama novio nya yi eji to mau ko koda klimi banu pokpoma nya woni na nya no bi amabatou Isa po ang mga katutubong lumad sa Davao akba ay mauna jomyan mesej la Davao del Norte mutuma lumas to wobia pada mucho apatolagbo biwako MCGI Cares Project. asusi to MCGI fa domanyo wolama Ako si Rosalie Bangilon, usa ka Huyu lumad. namba Rosalie enyamal nto siama bli kudodola yenye miapa donau alo bli kaka pletomau ya dola nyedona akodo atang plebubau anago nemitendra anagola nyeten planu dupli asasana la kifima labe nyeten kham nya kono kwawo o jalesi o mo ko asi o aba akodu pletomau nyena do du bu wadaka nagbe abladada o Nay magkaon na makakaon bugas kaupon na amabubau khafana mila
Nya wa donau. Zigadelana gamal mias mia planu dudu ola anago komiduna. Sangko nas langit among kalipay anak unay mo abot sa amo ang Jila jominto na wanyebe wanam sadi makakla molu. Jila jominto la bana miatu ngapla na pun dumau o. Nududua madana nami o. Akla asia aganam agbam koko. Nya pagbadudu na mawe nya buwa pada nutinya. Jila jomi into no nyeba amadu labak pada mianti. Kay kunta na pad na umay ito si iing kay kunta. Sianya Zegbanto si metu ya jira siapu mavima. Mala akpa gada dam la agba panu kekaji. La bana nyapa badudu da la sitio ntum afisia la usi. Sumata mala akpa damdo la ba afisia mano mala. Esenye Zegbanto si mokoya jira siapu mavi. Nya mala akpa gada dana MCG ada pada nusi wonamta. Atong Pinoong Diyos, nalipay ko. Daghan kayong salamat ma'am nga bisag layak diri sa amo ma'am nakaabot jud mo diri. Tungod sa Alaka gbogbo miagbo jijibu mi va afisia. Ba pada mianti. Ya tepe mauli. Aleke nyomi tenwo de miagbo to boba assassin. Bilang Kristiyano, dapat maging mabuti ka, ma'am. Kristo to anala ay benanya cuma viwon tepe. Aba Kristo to anala baje benanya agbana on tumatou o. Labana manya amagbato pa nukuma na la subo won lo ka bon la mau pa nukuma. Esenya nyaututu la mau pa nuklo manya siusa na lan. Uji siu dodu la mau pa nuklo manyalan.
And on that note, minsan pa po tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Ila akla si agumala akala alpana apatola. Na apa do manyunyo. Anda mi mon popo. Danya eji asubo mau. Awo mi apa do da sinamia bi ambato. MCG apa tupo sama sosial ni na aglom na mi ba anya pa jinu awapon kakatuang. La gana pa gapo puano anya ndiga wi de kema. Jodai ita akpana mau na amesio di kunya no bisio kata no kumicho Rizan Toma nan maka Amadoha oyi afima boa awa kodong na mena bia ko to kunya no bisio kata na kema odola nida akpana mau ni eji ano kaplam ayi ano to banyo dola wom to esia jila nya agla haji jade ni nami sida nu khlomi ba fupokpo kama to mielo o matung atri asokle agbama popon gbe maudo na amesio lonela o esienye haji jila lolo bavala na vinyo no Sofia eye aji hasianami Ano to, ate? Yan, matapang kasi yung shampoo ko. Ka na nga yan? May cancer ka. cho esianam ako cansado ala ako no pa atonlia ipa pagpamadata pa atonlia magblena anu maka o madragaruda kadradopa do hinya tunga tamoda Lumipas ang panahon, unti-unting nadarama sa buhay na ito'y hindi tunay ang ligaya. Isang saglit ay may ngiti, kapag takay may luha na, kanina lang ay kay saya. Bakit ngayon may buhay natin rin tunay, dahil ito'y may hangganan. Ngayong puso'y pumipintig, ngunit tagaling pumapanaw.
atin pong pagtatapos sa oras na ito, muli kaming nag-aanyaya sa ating lahat. Sama-sama po tayong lumapit sa Diyos na muli sa pamamagitan po ng Galan amashama pam hapnya bu anula minamnya tada maunu triple badododa minamnya katamnya ado bada. Ama naming dakila, makapangyarihan sa lahat. Mia fufu mauga nusuka tanto fufu mila akadam nau ake bemon pokonyi bubuga sumyasi nemya katamnya ko atepe misi chu wo nyau mana nya dumato shada la nya pa agbama akpe henamon popo sidanam labala agbe siamala yeba jesio yem ya pa jiosa goma ba ma wa dala miasi amesi bom ya pa akbe chu to menyo wo da shada sisumya sila agbe siamala chu abala ke gbegbe nya a dalaw la ka siamo akala nya pa jiumala yala akba damnaw abami nyebe wenyem nya ma wusinyo wa myata anamya pa nya nyawmi wada nya katamya nti amesiu na wola lemya asa goma ba nya pa agbono pa pisiu lemya si ka siamala winami nya se acho awo wololon kokwela ufu mon popo da shada si asumya sila namya wa anutido na bamya nya isi memya ko boda ma o namya pasusu nabu punabu ang tunay na kapayapaan ay ang matuto kaming pagtiwalang buong puso sa iyo. Kaawaan mo sa Sifafa si ano mya mala ayenye bamya son alesi nya wo wololon ado jidan mo krito kono blamina mya no bya bagbo la kakama ito bada esma mon popo sunya sila namnya peju pesusu abo na wololon lawo na ayra dola fiokata upang may balita namin na bamya kung gaano ka kadakila at kabuti. awo wololon adagba pa odo manyunyu hana mya no bya amabataw ufu pada nyanuti especially Simon Popole mya sila mya te mya no bya amabataw bo na was asa wololon la koma kagbola asio mamicho mya pa agbo blando bamya pa hostela ida kuku na asa mya pa jima gbadodo daw midda akpa gadanaw la mya dala Yesu Kristo pankoma amen. Sa Diyos Ama, ang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan pa man. Tanggapin po natin ang basbas at ang Binamya pag-ibig. katamya ako ya jiraw plak lolo sicu mya fufu maula gola jipu amanu babak plak to yo sicu mya apa to Yesus Kristo bo bakla bobo kula pada kawo sei nano mya pajuma vito mya viuma tegbe amen.
itumbag sa paghihirap ng iyong anak. Pangako ko'y maglilingkod hanggang wakas. Tulungan mo na tuwing na'y maging tapat. Pamasalamat sa iyong pagmamahal, di ko malirip. Pag-ibig mong walang hanggan dahil sa amin, anak mo ay ibinigay. Nagkapag-asa sa pangako mong buhay. Ang samo ko, aking amay, patawarin. Ang handog ko'y sa'yo'y paging dapatin. Ang dungis ng puso ko ay iyong linisin. Espiritu sa akin ay huwag bawiin. Ang masalamat sa iyong pagmamahal, di ko malirip. Pag-ibig mong walang hanggan dahil sa amin, anak mo ay
Brothers, sisters, nɔvi ŋutsuwo, nyɔnuwo kple mía nɔvi amegbetɔwo. Ŋlɔ kɔkɔe la gblɔ nya ɖi tso ɣeyiɣi vɔ siwo gbɔna la ŋuti. Eka ŋkume na mí tso vɔ si ava amegbetɔƒomea dzi le nuwunukekeawo me. Esime amewo atsitre ɖe wo nɔewo ŋuti ɖe nukeklẽ ta kple ale si woadi vevie be woanye ŋusẽtɔwo kple xexe dziɖulawo, dɔléle dziŋɔwo, dɔtotowo siwo aɖe ame xexlẽme miliɔn ƒe agbe ɖa le xexea me. Azɔ míedze dzesisiawo kpɔkpɔ gɔme ɖekaɖeka si maɖi tsitsiwo ŋɔdzilamewo ɖe to ɖe mí. Vɔ ƒe agbɔsɔsɔ woate ŋu akpɔe le afi sia afi. Wobe amewo dzi be yewoase egɔme ke womekpɔ ɖo ŋuti la o. Ame la de be míabɔbɔ mía ɖokuiwo awɔ ɖeka le aʋakɔ Mawu la ŋkume. Dze klo atsɔ míaƒe gbewo dzi na eya ma, eya ame si si ŋusẽ le be wòaxɔ na mí atso xexe sia me vivitime ŋusẽwo si me kple vɔɖinyenye ƒe gbɔgbɔ si le dziƒonutowo me la si me. Mina míayɔ Mawu ŋusẽwo katã tɔ ɖe mía viwo ta, mía viwo ƒe viwo kpakple xexe sia me menɔla ɖe sia ɖe, ame siwo le mɔkpɔkpɔ kple ɖeɖe dim be míakpɔ ŋutifafa le míaƒe dziwo me kple mɔkpɔkpɔ hena ɣeyiɣi gã la. Togbɔ be amegbetɔƒomea le esia me tom azɔ hã la, nɔvi ŋutsuwo, nyɔnuwo kple mía nɔvi amegbetɔwo na míadzra míaƒe dziwo ɖo hena gbedodoɖa. Na mía katã mía ado gbe ɖa. Mía Fofo Mawu si le dziƒo, le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Fofo ake la, míeva wò ŋkume. Ye mía katã míele gbe dom ɖa. Fofo míele akpe dam na wò be nèyi edzi le agbe na mí kple ŋusẽ. Yi be nèna mí mɔnukpɔkpɔ nyui be míayi míaƒe wɔnawo dzi. Akpe be esia yi nèle mía ta kpɔm dedie tso vɔɖinyenyewo katã si. Nu siwo me tom míele le agbe sia me. Kuxi ɖe sia ɖe. Míenye be wò nublanuikpɔkpɔe nye esia. Kpekpem ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe ŋuti. Míeda akpe hena mɔnukpɔkpɔ si le míaƒe dziwo me la. Kple xɔse si le mía si be Fofo lɔlɔ̃tɔ le mía si. Eya nye nu siwo katã tɔ magblẽ mí ɖi o. Ana mí míaƒe hiahiãwo. Fofo míeda akpe geɖe na wò. Hena wò dɔmenyo si wɔm nèle na mí la ta. Kpe ɖe esia ŋuti la, míele gbe dom ɖa ɖe amegbetɔƒomea ta. Le míaƒe ɣeyiɣi si me míele la, beble geɖe le edzi yim. Amewo dzimaɖitsitsi geɖe le wo me. Be ame aɖewo mɔkpɔkpɔ bu ɖe wo. Eye woŋlɔ wò dɔmenyonyo la be. Gake míawo míenye be nutete gale asiwò be nana woatrɔ agbɔ va. Nakpɔ nublanui na amegbetɔƒomea Fofo. Eye ɖe dzrewɔwɔwo kple fuléle si ne le amewo me ɖa. Na anyo la, na ayɔ dɔ ame siwo le dɔ lém. Ame siwo ne wɔ le xexe sia me la kpe asi woƒe luʋɔwo nu. Eka kɔla alo du si me wotso alo gbegbɔgblɔ si me gbe si wogblɔna o. Mía katã míenye be wòe nye mía Mawu. Wòe le ʋɔnudrɔ̃ ge mí. Mía ta fodo wò asi ɖa
Pana amabatore shara sinya tula. Naminusa lejidapu. Nabuwa ajesiu. Nawupa akbama awado wo sauji. Iramya dumatore shada. Kata mebia wo chochoka pana amabatokuma. Epo nuvo kwe chochoka si womila. Davo diwo pada siula blossom da ajina miapa yisi amati. Dunse miapa jio. Nami khosa gada. Pemyala unyau mada asi. Na komya pa jio ni. Naba miyayi eji. Sa lahat ng iyong mga nilikha. Panginoon, nananalig Naba na nyan miyaw. Musiyo miebia ola miyoko ajisebe. Asa agoma nami huko. Yapa nyahiyaw. Lanusiyo nyo nami. Asiyo micho miyapa agba blokosa. Gladu noni klimiesia Nyavio akbar gada nao na miadala Yesu Kristo pakom. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Naway tanggapin po natin ng walang hanggang pag-ibig. Azop minamya katami aho lolo mabo. Ple ya ira si chumnya pupu maula bala jiku. Manbebe ple doyo yo si chumnya apato Yesus Kristo bo. Pa ple bawa kula pada kau. Na ajopnya katamian plemnya view tegui-tegui. Amen. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa ating mga pagsasama-sama, sa sinasabi ni Pablo, ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya sa atin, hindi rin tayo dapat na magtatangi kay mahirap, kay mayaman, kay anuman po ang lahi. Tayo'y sama-sama na mag-iibigan ng mga magkakapatid. Ito'y palatandaan ng pagiging alagad ni Kristo, pagiging sa Diyos. Napakaganda ng kapatirang ating nasumbuhan na nagtutulong-tulong, nagdadamay-damay, nag-iibigan, nagpapamanhinan, nagpapakawaran. Talagang totoo yan sa akin kalooban. Meron akong kapatirang nasumpungan. Ang kaganda-ganda. May mga kapatid na umuunawa, nananalangin, tumutuwang, ibinibigay ang sarili para sa kabutihan ng kapwa.